Day haka menit ka bakadu la sendan ka Al Nassr ban kiu kurdan George Syah ka Saudi Pro League. Bat day lang ba ka gol jong Lamine Yamal yok ka Barcelona ban ka may lai point. Bat Messi ru uyay bdeng ban tep gol. Haka basa tang si gol ba po Syah ka kandas pa ka real gol. Te hoy perlok haka jing absen ga jong Cristiano Ronaldo bat ka Al Nassr. Nakadaw ka injury haka ba man tau dang don haka jing sumar. Bat day daw simakan ubalala ban tep iya ka gol haka menit ka bakadu ban save ne ban pala im ya ka Al Nassr. Bat yok sindon ban kamay lai point da ka ne ka jing job. Ka ba man ta ka Al Nassr ka lakiu siya ka kerdan ka banengkong lang ban rupusau point ar point katam na kami kick point. Bat day lang ba ka gol jong Lamine Yamal haka menit ka ban reupo pra la sendon ke Barcelona ban Kore ka nam job haka jing kun persya jong kaya ke Athletic Club haka La Liga. Ka ba ka Barcelona menta kadang la ban bat hakli du jong kami ikin point da ka batam sa point ya ke Real Madrid. Bat sa setang si gol ba Lionel Messi udan kamban po siya ka kandai spa ka Real gol haka ba menta ka Inter Miami ka Kore ka nam job lang ba arlaway cool persya iya ka DC United. Kibali yo ban tep daw depol ka way bat Lionel Messi ka way.